Oh, hello banang. Oh, ni manang mo nga piling datoy. Anya di imbaga ni inang nga nagladaw ka kano nga nagawid di rabi eh. Alas 11 kano ti rabi ka nagawid. Napanam? Napangkaman siguro nagsayot-sayotan niya. Ay apo banang. Nga, bimal balasangan ka pay lang, agsayot-sayot ka ditan. Ayab ka no nga ayab kanyam ni inang idirabi eh, hanggang nga sumungsong bat. No, tila lang iti pagpalpalangga pangam dita. Palanggapang ka lang nga palanggapang dita. Nagpigsapay ka no, titudo dirabi eh. Oray la ka no, kimat-kimat idirabi eh. Awang ka pa lang idibalay. No, ano lang iti papapanam dita. Apay, agmay mayakan aya. Makasasawa kan aya. Kaya mo te paasawa da kalangan. Maaksa ah. Si kami dubing kami, no agaapon ti manok, agaapon kami matan. Si kamatan. No, anya lang iti papapanam dita. Di ka nga nagtalin na dita balay. Dimpay amo nga kwa. Malaba na tapantim. Dita pistak iti pantim nga green reno karon iti kapar na dita dimpay amo nga malabaan. Maumaak. Pati panaginaw iti plato ni inang amin. Ipainang mo amin. Apay di mamutag agugos ti platom. Dilaglamlamot ang ti aramidam dita unag balay. Makabanang ah. Tapos masangom iti kwa. Agballo-ballog ita. Agawid ka ti kay mo nga oras. Talagang mapatigargar naksabanang ah. Napanam ko maday nga oras. No sumipngutan, agawid kan. Nya, hamo nga pagpukaw na ni inang dita. No kumakwa, nagtugaw ka dito balay, no naglinis-linis ka dito balay, makatulong ka pa'y. Maumaak sa kanyang banang ah. Ada dyan na amok nga kwa. Ada kanon iti boyfriend mo ditan. 14 pay lang ada boyfriend mo. Ay na makaawid ako lang nita Pilipinas talaga nga kidala kita sipit-sipitam dita. Nya. Makauma. Napanam dirabi ko ma apay nga nagladaw ka nga nagawid. Mauma ak kanyam ah. Kakaasi ti tao dito'y abroad nga agker-ker ti kasilyas dito'y. Kaya't ko lang nga makapauit iti dakkel nga kwarta dita. Jay igatang ko ti kanakhaan ipauit ko lang dita. Nya. Dim gamin amo ti riket tagap abroad dito'y. Sino ka ti pwesto? Siyak tag kayang-kayang dita si katagap agkwa. Si kati ker-ker iti kasilyas dito'y. Kaya mo? Kakaasi ak nga mangpapaeskwela kanya. Tapos maamwak nga palapalang gapang ka lang dita. Ay talagang makaawid ako lang sa Pilipinas, isagusagunot ka dita. Matal talaga nya. Oh, sige sao ka. Apay napanam idirabi eh. Apay nga nakaladla daw ka nga nagawid. Ay apo mo ni manang, nagadon tinlawlawat na. Iso nga naladawa ka nagawid iti rabi eh. Takwa, nakibuya ka danti nga ambit. Nandadagal kami di TV tayo tatakimat. Uy, namatan nga glukat. Iso nakibuya ka, iso nga naladawa ka nagawid ta. Pinalpas ko pa di kay kahit kong mabibuyaan nga probinsano kundi yung kanta dya. Ako kayat nga maliwayan degi jay. Iso nga talagang income ka nga nakibuya ka danti ambit. Ay namat ni manang sao nga sao, di pa ngagdamdamag. Iso aya, apay kami nga di imbagangan sapsapa. Kaano pa nga nakimat dayta? Nakimat, di TV tay di kalman. Ta nagpigsa ti todo ditoy.
Ay naakit ipanamutan ay TV nga diya ka hindi pa lang kanubing kay di nga TV. Di ko ba nga TV pa ilang ito susaran tayo. Jay ada iti tinidor na di likod. Nga kasla antena na. Ay sige garod. Agpaw itak iti kwarta nga kwa pang patiriman na ta TV Ipatirimaan mo pa di ay nakagaygayoton nga TV. Gumatang tayo lang iti flat screen TV nga kasla kadante ambit. Win garod. Sige gad man nagpawit ka na bigat tapang pagatang mi iti kwa. Iti barong nga TV nga flat screen TV. Kano mabalimpay nga mapatirimaan day ta ipatirimaan yun nya. Kano madin ay gumatang kay ti sa bali niya. Sige garod. Pagpawitak no bigat ti kwa. Pagkatang iti kwa iti TV. Flat screen TV Oh, sige garod. Bye-bye.